Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Saya Cisen bu kejing kerpat hakmat ki pajba ba kin wan ban ai kejing kershan hakabedi ba kejing peni ya ki film khasi nak kapor shikapor nakliang jonga ni lasdang ban peni biang ikani ka film khandailat biju nama nado ka sngi thoding kata sngau tarik sauterik adu ka shipau tarik mantau benai te kapor kadai hakapor khatwai shiteng nang ta hakapor ar baje janmiet san baje janmiet bat hakapor nyu baje janmiet te manta kala sedang mania kaban pen ih ni habijus nama te ngabuk kejing kerpat ipi bepin ai kejing kershan te kumba nak kapor syakapor ngalaju keren hi kejing kershan ni ki film khasi kalong kum kejing kershan ni ki samla don sap nado ki aktor aktris ki nong ring kameraman ki make up bat barok khaj te sachisin ngabuk kejing kerpat ipi ba ya kene ka film khandailat la pen ibiang menta te ba subhaban lepej nalor kata ki bun ki bala jukli yang ki ong pen ibiang lano te kene ka di kabun nam ta juki namar hoan ni la pen i men syua tan rei hakpor bengin pen i ka dan kene ka lockdown namar ta kecing kene kecing pang klam corona pen ibiang haba arsin ru kalan ka second wave te ngi scam menta kam dan syu keno kecing jia ban penthut ipi ki pajba te thila ban lepej te sachisin subhaban ai kecing kershan si kendo habijus nama hakapor khatwai steng nangka arsan bat hakapor nyu bajajan men kublai shibon Kun sim pilong thaba kilai porong pi dai mun sim ka so chlo jing bha priu ka piang pura kum I puri blai shisha pi pen kende mun sim jong nga kat pagi jam samla lai pin jam perwa ali gin min min les muka na sona nung kundang hak dalan nyum ker haki buki dia bon rom Yang huntang haki kana ya lam no yang amenta syakin dalat kari